Да ве поздравам, сакам да ви се заблагодарам за учеството на Ирина, здраво! Денеска ќе се обави втората обука на тема искористување на природните ресурси и кореирање на пермамоделите. Предавачка, кој што знаете, е Биljana Banović. Да се запознаеме, веќе се запознахме горе-доле с сите. Познаваме се учениците се тука и може да почнеме. Kalendar je u izradi, završava se za primorje, imam još samo da uradim oktobar i novembar, odnosno to je uključува на предавање Ameriku i Jerusalim. Цела Југославија има. Aha. Добар дан, Биljana. Zdravo, zdravo. Како сме? Pa ja sam odlično. Браво, и ние сме одлично. Само не видим вашу слику. Спусти екран. Чекай бе, камерата не мога да видиш. Уклучена е, като ще гледаме ли? Вече се стиснаме. Ево, поздрав до тебе. Ще ме гледаш? Биljana? Dakle, dok se organizuju Makedonci, dobit ćete svi kalendare. Kalendar će stisati puno da olakša program na... Не те слуша, изгледам, отида. Moji, jeste spremni? Spremni smo. Jel vidiš ova? Pa ima vas puno, zdravo, zdravo. Bravo. Kako ste? Dobrodošla. Dobrodošla Makedonija. Dobro, Fidančo, ja ću krenuti, jel? Hoćemo krenuti? Može, može. Može da se krene. Evo tako, za onaj deo koji se tiče postavljanja pitanja, samo prevodilac da se obezbedi ako je moguće, da mi neko prevodi pitanja. Ja sam prevodilac. Moram da dajemo pare za prevodilac. Ние знаем, че преводим. Znam, pa zato sam neko od 12 ljudi prevodilac. Dobro, znači sada krenuti s predavanjem ovako, prvo želim da vas pozdravim. Naročito udruženje Aronija, mi gostujemo upravo danas na platformi tog udruženja. Udruženje Aronija je napravilo veliku prekretnicu u tom delu Makedonije. Zapravo na ovom projektu je čitava Makedonija pokrenuta u pravcu permakulture i razvoja bioloških metoda. Zapravo pokreću se zelena domaćinstva. Mislim da udruženje Aronija i Fidančo kao prvak u svemu tome koji sada ima svoje zelene domaćinstvo zaslužuje veliki aplauz. Evo, bravo za sve vas. Prošlo je, to je velika prekretnica, dakle ovo su revolucionarne ideje, pomaci, jer Fidančo je izabrao da Trag Vinti pokrene taj deo regiona, a pritom mi smo vrlo žestoki, ovo su jako, kako da kažem, inovativna, revolucionarna znanja koja samo mogu da zbune ljude. Zato želim da objasnim da je prošlo predavanje u Ozonskim baštama vrlo komplikovano predavanje. U pitanju su, kako da kažem, a da ne zvučim neskromno, to su genijalni izumi koji će svima olakšati goštovanstvo u narednom periodu. To je cilj do koga mi dolazimo. Dakle, mi dolazimo, naš je cilj da postavimo Ozonsku baštu i to ćemo da postavimo zajedno. Naročito, ljudi koji ulaze iz udruženja Aronija odnosno ulaze na našu platformu sa svojim projektima, mogu da budu potpuno opušteni, jer sve ovo o čemu slušate, ja ću s vama da radim individualno i sprovešću vas kroz proces, jer vi kada uđete na platformu s projektima imate individualnog mentora. Dakle, da vas ne brine puno, jer su informacije komplikovane. Vi ste na prvom predavanju dobili zonske bašte kao cilj. Dakle, to je nešto što ćete napraviti na svom imanju.
A kako ćemo do toga doći, vrlo je važno vratiti se na početak. Ili ono što je najvažnije, uzeti prvu petlju kojom kompletimo ovaj džemper. Prva petla je početno predavanje. Dakle, potpuno sam svesna da je prvo predavanje vrlo komplikovano, da vam nije jasno šta su done, što oni koji se prvi put susreću sa ovim o čemu ja pričam, koji nisu prošli YouTube kanal, vama je odjednom to previše informacije i ako ste zbunjeni. Zato je važno da dođemo na sam početak. Početak jesu biološke metode, jer mi ne možemo da pričamo o permamodelima, o permakulturi ako se ne vratimo na temu bioloških metoda. Ovo predavanje će se odvijati u dve faze. Prva faza je 10 i 15, tako je, kada počinjemo prvi blok predavanja, to je prva prezentacija biološke metode. Tu ćete saznati osnovu o biološkim metodama, većina vas je upoznata s tim, ali morate da znate da su permamodeli zero waste sistemi u kojima se spajaju sve te biološke metode. Tako da mi ne možemo da pričamo na pamet o permamodelima, a da ne znamo šta je osnova. Akvaponija, 5 bioloških metoda su sastavni deo permamodela. I danas ću se potruditi da svi vi kojima nije jasno kako da počnu, danas nauče kako da započnu svoje bašte i onda ćemo kroz ciklus daljih predavanja da nastavljamo dalje priču o permamodelima i o tome kako treba postaviti baštu. Program je vrlo jasan, ali ako neko upadne na sam početak, može samo da raštri oči i da se čudi jer mu nije jasno o čemu se priča. Idemo sada sa prezentacijom. Prvi blok predavanja traje do 11 i odnosi se na osnovne biološke metode. Drugi blok predavanja se odnosi na prve postavke u bašti i ovim putem obraćam se kompletnom udruženju kod kojih gostujemo danas i svim baštovanima online zajednice koji su s nama, da uprate te prve korake, jer mi je cilj da vam razjasnim mnogobrojna pitanja koje postavljate u učionici. Ovo je autorski program, može se pratiti samo na YouTube kanalu Trag biljke na platformi, edukativno imamo učionicu, imamo kompletnu platformu, koja prati i uz individualni rad sa mnom, ali za jednu sezonu vi ste već došli do NoDig sistema. Zapravo, koja je osnova svega ovoga? Osnova je da NoDig sistem nije krađa, dakle vi ne možete da uzmete neku zemlju, da napunite neke kutije i da kažete da ste u NoDig sistemu. To je nešto što je prilično smešno, jer NoDig sistem zapravo podrazumeva konverziju na 3 nivoa i namerno upotrebljavam termin NoDig, a ne sistem bez motike, jer ovo nije sistem u kome vi nećete raditi. Kad neko kaže ja sam dobio hranu bez upotrebe motike, dakle ja uzimam bez upotrebe motike, onda neko može da kaže da, ti si stavio seme, izvuko plod i to je to. A šta smo mi radili da bismo došli do te faze da možemo da stavimo seme i da izvadimo plod je vrlo naporno. To je dakle proces koji vas mora dovesti do faze u kojoj ćete samo da stavite seme i da izvučete plod. Ja sam u toj fazi. Ja stavljam seme, stavljam sadnicu, izvlačim plodove, ali ja sam godinama radim na ovom procesu i vama je potrebna jedna sezona da dođete upravo do te faze. Dakle, NoDig sistem je konverzija baštovanja, biljaka i tla. Apsolutno nije sistem u kome ćete da napravite kutiju, napunite nekom zemljom i na taj način bez ikakve obrade uređujete svoju baštu. Što se tiče osnovnih bioloških metoda, idemo odmah na naredni slajd. Sami permamodeli u sebi podrazumevaju 5 bioloških metoda. Ovo su upravo te biološke metode. Dakle, u okviru jednog programa, sad taj program može da bude jedna greznica u vašoj bašti, vi primenjujete sve ove biološke metode. Biološke metode se inače primenjuju u jednoj dio bašti. Ako želite da postavite svoju dio baštu, vi morate da postavite biološke metode. One se godinama podižu. Biološke metode se postavljaju dosledno. Dakle, vi ne možete malo da zagrabite u predelu novčiranja, u oblasti novčiranja, malo da u oblasti kompostiranja, organske prihrane i da kažete
Ja imam svoju baštu, ali ono ne funkcioniše. Biološke metode se moraju dosledno primjenjivati. Ovde je ključan faktor strpljenja. A u tom procesu koji se prolazi nekada godinu, nekada dve, morate da budete jako strpljivi da biste došli do rezultata koji će vam pokazati na kraju. Najvažnije od svega jesu rezultati. I često govorim da sam ja rob vlastitog robovlasništva. Šta to podrazumeva? Podrazumeva odnos prema planeti, odnos prema platformi. Jer moja bašta ima 102 permodela, to je 2400 i plus kvadrata zato što se uvek širi. I ona se u kontinuitetu postavlja, ja u kontinuitetu postavljam kredice, u kontinuitetu sadim, sejem i eksperimentišem kako bih bila primer vlastitim rezultatima. Nije dovoljno da samo pričamo o tome kako postoje permodeli, kako postoje biološke metode. Jako je bitno da ih primenjujemo i da mi budemo primene tih bioloških metoda. Jedino na taj način možemo zaista da postignemo nekakve promene na planetarnom nivou i globalno kada je u pitanju naša, pre svega, tranzicija u okviru klimatskih promjena. Mi klimatske promjene ne možemo da sprečimo, one se dešavaju, ali možemo da budemo deo tranzicije, da prilagodimo sebe, tlo i bitke. Permodeli su upravo ta tačka. Dakle, ovo su vam osnovne biološke metode, a akvaponiju, sistem akvaponije ću objasniti na drugom delu predavanja, to je taj moment kada ću vam objašnjavati sistem setve i sadnje u permodelima, tada ću zaključiti jedan deo akvaponije. Akvaponija je naravno jedna posebna oblast i ne bih da mešam ovde sisteme, ali efekt akvaponije se i tekako postiže u samim permodelima i to je ključ otpornosti naših biljaka. Idemo na naredni slajd. Ove naučivanje, dakle, ove biološke metode se u jednoj biobašti dosledno primjenjuju. Kada je u pitanju permamodel, on je združio sve te biološke metode. S obzirom da sam ja bila u biobašti, dakle, ja sam imala biobaštu godinama, primjenjivanje bioloških metoda mi je oduzimalo puno vremena. Dakle, parcijalno primjenjivanje bioloških metoda, bez obzira koliko mi hteli da ih združimo, je u jednoj fazi vegetacije vrlo naporno. Ključno u tome jeste naučivanje. U tom trenutku kada je potrebno dobro naučirati tlo, tada kreću voćnjaci, tada kreće drugi deo programa koji vodim i to je bilo prilično naporno upratiti, jer mač, ukoliko je organski prirod, odnosno organski materijal koji se brzo razgrađuje, vrlo brzo nestaje sa tih grenica. Dakle, vi morate u kontinuitetu da dodajete taj mač. Zato je maučiranje kao jedna biološka metoda ključ postavke u samim permodelima. Što se maučiranja tiče, maučiranje nam objašnjava najbolje sama šuma. Kada posmatrate šumu, vidite da niti jedan deo šume nije otkriven. I onda kada čovjek radi golu seču šume, tada se odjednom pojave površinski pokrivači, a to su recimo šumske jagode. Tako da vrlo brzo na predelu te gole seča imate mnogo šumskih jagoda. To možemo da tumačimo na dva načina. Da je živo i da ne podnosi žive rane, a drugo tumačenje je da je priroda darotvorna i onda kada je sečete i uništavate, želi da vam ponudi ljubav. I to je zapravo jedna važna poruka prirode, ljubav, se mnogo toga može izlečiti. Kada bi čovek posmatrao samo prirodu, mnogo toga bi naučio i u vlastitom životu. Ti principi se uvek primenjuju, svaka vrsta religije daje takve principe, daje principe da uvek ljudima ponudiš ljubav. Jer loša namera ne pripada nama, bez obzira što je upućena nama. Loša namera pripada onom ko je poslao. Dakle, priroda nas i na tom mestu, na mestu šume, uči o lošim namerama. Naše je da imamo dobre namere, zato priroda nama daje šumski jad. Što se samog maučiranja tiče, cilj je humificiramo tlo. Cilj je i permodela da humificiramo tlo. Dakle, nama nije cilj da ostanemo u nadzemlju, da ostanemo u tom sloju sena, jer kad neko vidi
baštu koja se sastoji od prvog modela, kazat će kakve su ono kocke unesene, kako su uopšte tu sad. Nama nije cilj da ostanemo u tom sistemu, u sistemu nadzora, o kome ću i tekako puno da priča kasnije. Nama je cilj da dođemo do vlastitog komposta. Dakle, kompost na samoj grebici. Kada dođete do vlastitog komposta, kada budete toliko uporni da postignete ono što trenutno ima u bašti, jer to je moguće, dakle, ja sam primjer nečega, da je to moguće, ne samo ja, ali trenutno ja stojim kao svedok nečega što je moguće, vi ćete tek tada da osetite pravo blagostanje proizvodnje vlastite hrane. Cilj naučivanja je, dakle, da postignemo humificirano tlo, da se tlo obogati. Ukoliko znamo da je ishrana tla, organska ishrana tla, vezana, znači samo život u tlu, a život u tlu podrazumeva jako mnogo krupnih organizama, mikroorganizama, dakle to su različite simbioze i o tome zaista ne želim sada da pričam detaljno, zato što ćemo izgubiti suštinu dolaska do praktičnog dela prema modela. Ovde je bitan kompost. Mi ne hranimo biljke, mi hranimo tlo. Kada shvatite da vi zapravo u tom sistemu ishrane hranite tlo, a ne biljke, vama je potpuno jasno koje ćete materijale za malčiranje, odnosno za izgradnju modela da upotrebite. Ukoliko upotrebite materijale koji se ne razgrađuju brzo, dakle materijale koji nisu lako razgradivi, a koji koriste za svoju razgradnju azot koji će upotrebiti, dakle ono što je vama potrebno za nek biljaka, vi ste promašili sistem malčiranja. Dakle, za malčiranje se koriste resursi koji su brzo razgradivi. Ti resursi su uglavnom kvalitetnog sena, trava, ona može da bude iz kosilice, može da bude grubo posečena trava, to je sve ono što nam ulazi u sastav modela. I izbegava se slama, zato što slama neće doprineti humifikaciji vašeg tla. Najveće greške od malčiranja jesu odnos prema njemu. Jer kada čitam da su ljudi u procesu malčiranja kako bi se borili protiv divljih biljaka, o tom sada što će tek biti reči, kako bi manje radili, a to je pogrešna pretpostavka, jer vi nećete manje raditi u ovom sistemu. Ovaj sistem podrazumeva i tekako puno rada, pre svega radite na sebi. Onog momenta kada vi dovoljno odradite na sebi, odradite na tlu i na biljkama, tek tada dolazite do faze kada zaista nećete fizički puno raditi da biste dobili svoj plod. Dakle, greška osnovna kod malčiranja jeste da se pristupa kao nečem što treba da služi samom čoveku. Mi smo neko ko se postavlja antropocentrični. Smatramo da priroda nama treba da služi. Dakle, mi nismo sluge prirodi, nego priroda nama služi. Ali zapravo postoje osnovni postulati ovog programa, a to je mi nismo gospodari biljkama i životinjama, mi smo s njima braća. Kada shvatite da smo svi povezani jedan integralni sistem i da je sve uzročno posledično, vama će biti jasno šta zapravo treba da preduzmete u svojoj bašti. Bašte, mala polja, su ta koja će spasiti planetu. Jer velika polja i velike industrije su prilično ograničene. Ljudi se trude da pronađu različita rešenja za regenerativne poljoprivrede, ali to su pioniri i njih je jako malo. Velike industrije su zapravo, kako kažem, to vam je upravo ta sila kojoj svi mi treba da pružimo otpor. A sila na koju udaramo, na nju može da se udari ljubavlju i našim baštama. Ako kažemo da je ljubav i bašta metak, onda će to biti naš metak. Naš metak će biti naše proizvodi iz vlastite bašte, naša bašta, naša malo polja. Niti jedna bašta nije beznačajna. Niti balkonska, niti jedna saksija nije beznačajna.
Ja sam više puta ljude pozivala da pruže otpor upravo samo jednom piljkom, jednim drvom. To jedno drvo je vaš otpor i to zaista nije teško. Nije teško postaviti jednu gredicu, 2, 3, nije teško postaviti zimsku zonu. Zato postoje zonske bašte, da vam ne bude teško, da imate rad u koracima gde ćete da postavite jedan komad bašte, pa onda idemo drugi komad bašte, pa onda treći komad bašte, ništa ne mora da se postavlja odjednom. Uzbud razlite, sakupljate resurse i postajete veliki pre svega u vlastitim očima. Osnovna greška mačiranja jeste što smatramo da ćemo time da zaštitimo svoju kičmu. Ukoliko shvatimo da treba da hranimo tlo, naš izbor resursa će uvek biti tačan. Resursi moraju da budu polako biorazgradivi. Sve ono što se ne razgrađuje, što se sporo razgrađuje, nama može da predstavi problem zato što ćemo izgubiti nekada godinu, nekada čak 2 u humidifikaciji tla. Idemo dalje. Kada je pitanje kompostiranja, postoji mnogo recepata, postoji osnovna receptura i ovde ću vam samo dati sistem uslovljavanja, zato što ćete u tom trenutku shvatiti da na vašim gredicama u okviru permamodela radite malčiranje i kompostiranje. Kompostiranje je ovde ključno. Dakle, te dve biološke metode koje su ključne u proizvodnji humidificiranog tla su spojene na jednom mestu. Onog momenta kada sam shvatila da ne mogu da održim voćnjake, ogromno broj voćnjaka, više od 5.500 stabala, i da postignem baštu, dakle da pružim taj otpor koji traje 15 godina, tada sam shvatila da treba da preduzmem nešto ključno. Rastavila sam 13 kompostera i kompostere sam, odnosno sve svoje gredice pretvorila sam u kompostere. Svaki permamodel je zapravo jedan komposter. Zato morate da znate šta je kompostiranje, kako se radi, da biste to primenili na svojoj gredici pripremom samih permamodela. Permamodeli podrazumevaju nadzemni permamodeli, o kojima ćemo pričati kasnije, podrazumevaju uslojavanje koje je adekvatno komposteri. U ovom trenutku ja moram da vam kažem da komposteri vama neće biti potrebni. Druga stvar, ako želite da proizvedete kompost za pripremu sadnica, za, ne znam, cvetnjače ili tako nešto, u saksijama, ali je sasvim nešto drugo ukoliko želite da pripremite kompost za proizvodnju hrane u bašti na otvorenom polju, tada vam komposteri više nisu potrebni. Dakle, od tog trenutka kada sam rastavila 13 kompostera, ja sam dobila mnogo na vreme, jer je bilo suludo to kretanje, da pokupim travu, organski otpad, da nosim ga u komposter, čekam određeno vreme, onda sve to vraćam na gredicu i gubim to vreme koje nemam u tom silnom kretanju. I onda sam u tom momentu shvatila u redu. Hajde sada, koje gredice koje su vatravljene pokosi, obori travu, usloji komposter na svakoj gredici i kreni. Vidjet ćemo dokle ćete to dovesti. Dovelo me je do sistema koji mi je olakšao život i vama će olakšati život, sistema koji je promenio mene i koji je, kao što sam rekla u zonskim baštama, meni obezbedio vreme za sve ovo, za veliku platformu, za odnos prema bašti i sebi, pre svega, koji je humani. Dakle, ja uopšte više ne moram da jurim, radim, proizvodim, bašta je sistem koji funkcioniše sam. Dakle, meni je cilj da vas kroz ovaj program dovede do sistema koji su funkcionalni sami. Permamodeli su živi sistemi, jer ukoliko znate ili ukoliko sada prihvatite informaciju da je komposter živi sistem koji postavljate u svoj bašti, dakle to nije tek tamo neka kutija u kojoj ćete bacati različitu hranu. U pitanju je živi sistem ili da kažem kućni ljubimac, baštenski ljubimac koga je neophodno hraniti, negovati, imati jako važan, bitan odnos prema njemu
Sve to se prenosi na permamodele. Permamodeli su živi sistemi. Vi ćete u jednom momentu da vidite da su oni prosto živi sistemi koji funkcionišu i vaš odnos prema tome je ključan da bi ti sistemi profunkcionisali. Ja sam na mnogim konsultacijama iznela istinu. S obzirom da sam bila 80 dana u izolaciji, naravno eksperimentalnoj izolaciji, ja sam mogla da pratim dešavanja potpuno čiste energije, dakle nezatrovane bilo kakvom civilizacijom, da pratim odnos moje bašte, odnos permamodela. Biljke su rasle na dnevnom nivou po nekoliko centimetara. Ja sam svedočila i sam toliko zahvalna što sam mogla da svedočim tome. Jer ja sam videla rast. Dakle, pupoljak ujutru, uveče, odmetak od 5 centimetara, sutradan 10, prekosutra beden plod. Ja to nisam mogla ranije da doživim. Ranije sam morala da se borim i biobašti, da se borim za svaki plod. Zato što biobašta mnogo strpljenja na radu, mnogo godina uloženih. Mi nemamo te godine više. Nemate ni vi te godine koje morate da uložite. U jednu biobaštu morate da uložite minimum 3 godine da bi četvrtoj imali rezultate. U ovoj permabašti vi ne morate da uložite, vi ćete već u toj sezoni da osetite blagostanje i rezultate. Do kraja sezone to se podrazumeva. Dakle, osnovna struktura jeste, sada pratite paralelu sa nadzemnim permamodelima, kabasti materijal, kabasti sloj koji će biti drenažni sloj. Nakon toga nam treba otkos, u pitanju je otkos sveže trave koji će doneti enzime i naravno da je CN odnos ovdje vrlo bitan i u to neću ulazim. To su sada komplikovane informacije za sve vas jer želim da pratite niz do permamodela. Nakon toga ide sloj sena, stajnjak, organski otpad, ponovo sloj sena, zalivanje. Tako se uslojavaju kompostere. Naravno da možete, recimo ja u svaki svoj komposter koji je školskih dimenzija 1,2 puta 1,2 visine 1,2, stavljala sam do 3 ovakvih slojeva i onda sam ih zatvarala. Nakon toga se stavljaju aktivatori. Greške kod kompostiranja, samim tim kod permamodela jesu nedovoljno zalivanje. Ukoliko ne zalivate ove sisteme, vi ne možete da obezbedite život u tlu, jer svakom komposteru je potrebna dovoljna količina tečnosti, odnosno vode. Ta tečnost, namerno sam trebala reći tečnost, ne mora uvek da bude sama voda, jer kompostere, odnosno permamodele, možete zalivati tekućim biljnim đubrivima, o tome ćemo nešto kasnije da pričamo. Naravno, postoje aktivatori. Aktivatori se primenjuju i na permamodele. Imate na playlisti jako mnogo aktivatora, aktivatori se vrlo jednostavno naprave, litar suruke, 6 kašika šećera, možete stavite 2 kašike kvasca, 10 litara vode, to ide na sunce, 2 sata nakon toga dobili ste aktivator. Dakle, ne treba od toga praviti neku nuklearnu fiziku, stvari su vrlo jednostavne. I ti aktivatori, kao što ih primenjamo na kompostere, primenjamo i u permamodele. Dakle, permamodeli su vam mesto gde ste družili malčiranje i kompostiranje. 2 biološke metode sada na sam početak. Greške su ukoliko ne zalivate svoje kompostere, odnosno permamodele, ili ukoliko radite površno uslojavanje. Ne smije se gaziti jednako kao i permamodeli i tu se ne smije stavljati ništa, ono što nije organskog porekla i ne smije se stavljati neka začinjena hrana, recimo, iz same kuhinje i to ne zbog toga što ćete tu napraviti sebi problem kod uslojavanja, već što ćete da navučete sebi prosto divlje životinje, a to nije potrebno naročito ako imate biljke. Idemo dalje. Mešovita sadnja je treća biološka metoda, to je nešto što radimo u okviru samog projekta.
Dakle, kada ste postavili svoj peromodel, kada ste družili te dve biološke metode, malčiranje i kompostiranje, treća biološka metoda je nešto što postavljamo na samim permodelima. Dakle, nama je treća biološka metoda korak dalje. To je ono što signale koje sam davala u samoj učionici. Postavite peromodele, kada dođete do te faze, idemo dalje sa trećom biološkom metodom, a to je mešovito sadnje. Samo mešovito sadnje u ovom programu radi se kroz 4 elementa. U pitanju je podela na osnovu plodoreda, afiniteta rasta, dužine vegetacije, sestrinstva biljaka. To je za vas trenutno vrlo komplikovano, ali kao što sam rekla, postoji jako mnogo predavanja na ovu temu, neka predavanja su povučena, postoje 3 kategorije plodoreda koje ovdje primenjamo, a to su prva, vrlo zahtevne biljke, postoji i tabela u plodoreda u samoj čitonici, druga kategorija srednje zahtevne biljke i treća kategorija najmanje zahtevne biljke. Ali, zapravo, to vam je školski primer kategorizacije biljaka koji je pogrešan. Dakle, želim ovdje da napravim jednu korekciju, jer kada uđete u bilo koju tabelu plodoreda, gde god nađete na internetu, tabele su na taj način podeljene. Dakle, podela biljaka na osnovu njihove zahtevnosti prema hrani. Zapravo, meni je Balkanska bašta pokazala da mi pogrešno tumačimo plodored i zbog toga imamo velike greške u proizvodnji, jer ukoliko plodored tumačimo na tako opet antropocentričan način, kao što je druga kategorija plodoreda tipa rotkvice, evo uzet ću njihov primer, ne zahtevaju puno hrane i zato ih nećemo dobro nahraniti i zato se čudimo zašto nemamo dobre rezultate na kraju. Dakle, to je samo zato što nas je neko pogrešno učio plodoredu. Plodored je podeljen na 3 kategorije prema potrošnji hrane, ne prema zahtevnosti. To nisu iste kategorije. Prva kategorija će potrošiti gotovo 80% hrane koju smo dali na taj permamodel. Druga kategorija će potrošiti nekih 50%, ali će dati nešto. Dakle, ostavit će 50%, ali će plus i ostati iza nje neka nadogradnja tog permamodela, dok treća kategorija će potrošiti za svoj rast dovoljno, ali će vratiti jednako koliko je potrošilo. Dakle, tu je ta razlika. I ako shvatite ovo kao jednu istinu o plodoredu, bit će vam potpuno jasno da bukvalno svaki permamodel mora dobro da bude uhranjen, bez obzira šta ćete tu da sadite. Afinitet rasta je stvar projektovanja, jer nemaju isti afinitet rasta sve biljke, neke rastu visoko, neke nisko. A ova kategorizacija biljaka mi je obezbedila da postignem dinamiku, jer dinamika je nešto sasvim novo u sistemu projektovanja koje sam uvela pre svega ja, dakle kao autor tih sistema, jer radivši sa malim baštama u urbanim sistemima, dakle urbanim zonama, te male bašte imaju tako male površine gde to je bio izazov da se izvuče što veća količina hrane sa tih malih površina. I ja sam morala jako mnogo da razmišljam o tome na koji način to izvesti. I tada su pre 8 godina nastali sistemi u koji su 8 godina izračeni, su testirani, a s 15 godina eksperimentatori iz ove oblasti, ali tada su izbačeni sistemi, oni su pre 8 godina prvi put postavljeni u Šabačkoj bašti i oni su se tada pokazali kao jako efikasni. Dakle, nemaju sve biljke isti afinitet rasta. Recimo, mrkva raste pod zemljom, paprika iznad zemlje. Te dve kulture se vrlo malo dotiču međusobno i uvek možete da ih kombinujete.
Pritom, ako uzmete u obzir da mrkvu napada lukova muha u jednoj fazi vegetacije, ta lukova muha je agresivnija tamo negde u julu mesecu nego što je na samom početku svog leta u toku maja, tada shvatite da paprika koja je porasla i tekako može da sačuva mrkvu zato što su mrkvine muhe niskoletači. A ako su niskoletači, onda one prosto samo udare na papriku i ne mogu da pronađu mrkvu. Mi sve vreme igramo zvuke. Dakle, za svaku od ovih oblasti postoji zasebno predavanje. Neka su snimljena, neka nisu, prezentacije svakako postoje. Sledeće je dužina vegetacije, to je osnov za brzi uzgoj. Sistemi sa dinamikom 7 brzog uzgoja imaju u sebi upravo ovu kombinaciju. Ovo što vidite na tabeli je sezonskog biljaka, to znači, to su upravo oni integralni sistemi koji se postavljaju, jedan deo zapravo integralnog sistema zaštite koji se postavlja u okviru samog sistema projektovanja, što znači da svaka od ovih biljaka, odnosno ovih cvetnica, to je sideratne cveće koje se postavljaju u vašim projektima, ima vrlo bitnu ulogu. Postoje posebno predavanje, čak i epizoda o fitoremedijaciji, koja se zove Kako da zaštitim svoju baštu. I ona tu govorimo o tome kakve sisteme treba da postavite ako ste okruženi sa komšijom koji prska. Ukoliko prska hemijom, vaše su bašte potpuno ugrožene. Dakle, šta vi da radite ako komšija na vlastitom zemljištu tretira hemijom, postoje rešenja, to je fitoremedijacijom blokovi. Prema tome, ovo će ostati snimljeno na vašoj platformi, pa ćete moći ove tabele da pogledate. Ove tabele su inače prisutne u čitaonici, tako da vi možete, kada budete ušli, dakle svi Makedonci koji dolaze na platformu, će imati priliku da skinu kompletan materijal i da ga proučavaju i uz moju pomoć kao individualnog mentora i kolektivnog učionici, bez sumnje ćete doći do rezultata. Idemo dalje, da bismo stigli. Organska prihrana je četvrta biološka metoda. Organska prihrana je posebno predavanje. U pitanju je zaista široka oblast. U samoj čitaonici postoje tabele koje imaju 100 plus biljaka uz koje su vezani resursi. Ovako, kada je organska prihrana duže od 10 godina, radimo istraživanje biljaka kao resursa upravo u proizvodnji tekućih biljnih đubriva. I to mi je na neki način bio izazov, jer kada sam započela da se bavim ovim, samo nekoliko biljaka se tu spominjalo, kao što je gavec lučnjak, kalijum, kopriva azot, spresnica silicijum. Dakle, to su neke biljke s kojima se manipulisalo i naravno to meni nije bilo dovoljno. Naročito ako uđete u istraživanja, da je fosfor resurs koji nestaje i koji će kompletnu planetu dovesti do ivice gladi u jednom trenutku. To je nešto što je meni bilo izazov da istražujem resurse, pred svega fosfora. Jer fosfor je nešto što će nam jednog dana kad tad predstavljati veliki problem. To je resurs zapravo koji je ograničen. Dakle, taj mineralni fosfor je ograničen resurs. O tome imate različite studije, da ne dužim na tu temu. Zato mi je bilo važno da pronađem resurse u prirodi, da pronađem što više resursa oko sebe, kako bih mogla da ih istražujem i da pratim, kao što sam rekla, tih 2400 plus kvadrata, to je eksperimentalna bašta, jer meni lično ne treba više od 18 permamodela, 102 je puno, jer i vaši projekti su oko 18 permamodela, ne više, jer uz dobru dinamiku to sasvim dovoljno da može jedna četvrtčlana porodica se hrani. Još kad izbacite hranu na travu, sadnje na travi, vam ne treba više. Ali je planeta ugrožena, dakle, mi ne možemo više da u nekom svom komforu životnom samo budemo protiv nečega i da govorimo o tome kako želimo da napravimo promenu u vlastitom okruženju. Potrebno je da preduzmemo stvari u svoje ruke i meni nije cilj kada baštovani dođu na platformu da znaju sve o mojim resursima.
Vi imate moje resurse na YouTube kanalu. Meni je cilj da vi dođete na platformu i da mi otkrijemo vaše resurse, da vidimo šta se u vašem okruženju nalazi kao resurse. Jer verujte mi, kada počnete da upoznajete resurse, vama se otvara jedan čitav novi svet, kao Alisa u zemlji čuda, kada vi uđete i shvatite da je sve oko vas resurs, a da o tome niste učili u školama i da vam niko to nije rekao. Dakle, zašto vam niko nije rekao da su resursi oko vas, da je oko vas lek za svaku biljku, za svaku bojku, da je, zašto smo dopustili da svi ti praočevi i pramajke umru sa tim znanjem, a da nama ne prenose, da mi ostanemo sa nekim udžbeničkim znanjem koje je upitno, dakle cilj tog udžbeničkog znanja je upitan, izvinjavam se udžbenicima, ali je tako, ja lično ovo nisam učila u školi, a učila sam mnogo škola. I niko mi nije rekao da je sve što mi je potrebno zapravo u prirodi. I sve ovo što sada vidite je osnov za permamodernu. Dakle, biljke kao resursi koje u sebi sadrže jako mnogo minerala su osnov za uslojavanje permamodela, jer vi sada imate izbor da li ćete vaše resurse da stavite na permamodel ili ćete praviti tekuća biljna đubriva. U svakom slučaju vi imate mogućnost da hranite svoje biljke u vlastitim resursima i da na taj način zatvarate ciklus. Kada shvatite da se biljke oko vas, koje imaju divlje biljke, imaju prezime latinsko, i kada shvatite da su one vezane za neki mineral, vi ćete biti, vama će biti potpuno jasno da ne postoje više korovi, taj vulgaran naziv za biljke koje su resursi, već da svaka ta biljka data vama sa razlogom, jer se smatra da svaka bašta poziva biljke koje su joj potrebne za revitalizaciju, kako biste mogli da nahranite sebe i svoje biljke. Samo je potrebno da skinete potrebnu tehniku poznate. Ovo ovde su biljke kao resursi iz vaše bašte, dakle biljke koje sadrže kalijum, kao što je blitva, čičuka, gavez, imate kompletan spisak. Ovaj spisak se nalazi u čitaonici. Zato vas i u učionici stalno vraćam na čitaonicu. Poskidajte sve, jer ne možete da učite ukoliko ne skinete sve ono što vam je potrebno od materijala. Ovo je tabela ishrane životinjskog porekla, jer vam je vrlo bitna, kada budemo uslojavali sam permamodel u drugom bloku predavanja, koliko stajnjaka i kog stajnjaka ide na svaki permamodel, jer svaki permamodel treba da ima i stajnjak ili mnogo kvalitetan stenjak iza koga vi stojite. Idemo dalje na poslednju biološku metodu, u pitanju je saradništvo sa svetom. Ono što je cilj meni lično, kao ekologu, biologu, građanina ove planete, jeste da ljude pomirim sa biljkama. Ja ih mirim na različite načine, dakle to je moja životna misija, nije jednostavno, kompletan moj dan, svako moje vreme, svaki trenutak koji dišem posvećen je tome. Tome sam posvetila najveći deo svog života, mislim da nikada nije bilo drugačije, jer čak sam i se školovala, svi moji izbori, završila sam 3 fakulteta da bih mogla uopšte da dođem do ove tačke. Sve što sam uložila u sebe imao je za cilj da iznesem ovdje sada pred vama, svaka knjiga koju mene ušla, da bih mogla da razumem prirodu. Jer onog momenta kada ljude pomirimo sa divnim biljkama, kada ljudima kažemo koliko je važno da sarađuju sa svetom oko sebe, vama se zaista otvara ljubav. I onda se vraćam na onu prvu rečenicu o šumi i divnim jagodama i o tome koliko nas zapravo priroda uči da volimo. A mi, bez obzira što imamo čak i u svakoj religiji te Božje zapovesti, svaka religija nosi ljubav, jer ne može se do Boga pravolinijski i ne može se do Boga bez ljubavi. Dakle, vi ne možete nigde bez ljubavi, ne možete do čoveka bez ljubavi, ne možete biljci prići bez ljubavi. Mi smo zatvoreni, učaureni, zato što nas tu zaustavljaju strahovi.
strah da ćemo da izgubimo, strah da ćemo da se razbolimo, strah da ćemo da budemo ružni nekom. I sve to, sve naše strahove prate industrije. Industrija je najveća osvajačka sila na planeti. I ako shvatite da je potrebno da razbijate te svoje strahove, da se otvorite, da tumačite i prvog komšiju i da ga ljubav učite, nikako silom, samo ljubavlju, da se otvorite prema svetu, vanjskom svetu, jer vidite, to nisu horovi, to su biljke indikatori, to nisu horovi, to su biljke hraniteljice, većina tih biljaka u našoj bašti koje vi zovete korevima su jestive lkovite biljke i to nisu korovi, to su biljke kojima vi možete da usvojite hranu. Dakle, sve to, počevši od malčiranja, kompostiranja, se sliva u jednu priču o savješću. Ukoliko mi ne naučimo da sarađujemo sa svetom, da prepoznajemo bića oko nas i bez obzira što postoje tabele i u samoj brošuri Iskra svoju prvu baštu, to je brošura koja je u čitonici i to je i prva brošura koja je nastala na osnovu tuđih parametara, dakle to su osnovni dio uzgoja koje su morale da budu napisane tako. Ja apsolutno tvrdim da ne postoje korisni i štetni insekti, da ne postoje korisne i štetne biljke, da ne postoje invazivne biljke, već postoji tlo kojima te invazivne biljke trebaju u tom trenutku i da svaka biljka, ukoliko je ispoštujemo onako kako njoj dolikuje, prestaje da bude agresivna. Primer vam je ambrozija, koja je najveći izvor fosfora i azota, koja će sigurno biti manje agresivna ovog momenta kad počnete da je tražite zato što vam je potrebna, a ne da je proganjate zato što je mrzite. Ako shvatite da svako biće, pa i te voluharice, jazavci, srne, divlje svinje koje ulaze u vašu baštu, su sastavni deo predatorskog lanca, vama će zapravo baštovanstvo da bude misija, jer baštovanstvo ne sme da bude jedan egocentričan, odnosno antropocentričan sistem u kome se borimo za svaki plod, jer učionica je puna pitanja ko mi je pojao papriku, ko mi je pojao rotkvicu. Mislim, ona je puna takvih pitanja i onda kada postavim pitanje koji je procenat toga, jer 10% je nešto što morate dati ovim bićima, biljke u integralnom sistemu, dakle to su vam biljke u integralnom sistemu, biljke kao indikatori, insektima koji su neophodni da bi funkcionisao predatorski lanac, vi onda morate da znate da svako taj koji je oštetio ili pojeo vašu biljku je nahranjen u tom momentu vi postajete zapravo dobri domaćini. Dakle, na ovim tabelama koje će biti, koje su u samoj prezentaciji, odnosno brošuri Iskra i svoju biobaštu, ove će tabele biti postavljene u čitonicu danas. Vama su, evo ovde postavljeni integralni sistemi zaštite. Ti integralni sistemi zaštite su ugrađeni u vaše projekte. Dakle, niti jedna biljka u vašem sistemu projektovanja nije postavljena bez razloga i tek tako na tom mestu. Jer to su samo na prvi pogled cvetnice ili začinske biljke, a ono što ja vidim jeste da su to zapravo prave ninče koje u sistemu odbrane kontrolišu delovanje predatorskog lanca. Ovo je kraj prvog dela predavanja. Vi ste sada upoznati sa osnovnim biološkim metodama. Počinjemo novi vlog u 11:10, kada ćemo pričati konkretno o fermomodelu. Za tada možete se isključiti da popijete svoj kafe. Uživajte u kafe. Šursko, to je tuka sakera mesto ekspresa. Dejane, ide li nešto?
Pauza? Pauza. Dobro, I sve može. Pa govorila sam o biološkim metodama i o tome koliko je važno da slušate, da pratite biološke metode, odnosno da se upoznate sa tom osnovom kako bismo sada pričali konkretno o postavci pernog modela. Zapravo mi ćemo ovde da započnemo jednu baštu. Meni je ideja da vas sada sve dovede u glavi do jedne ravne površine, do jedne ledine na kojoj želite da postavite baštu. Ove bašte, perma bašte, se postavljaju bez ikakve obrade. Dakle, vama nije potrebna obrada parcele, dakle to apsolutno čak nije poželjno, da biste mogli da postavite svoju baštu. Sada želim da svi zamislite da ste ispred jedne livade, dobro, livade se kose, ali recimo ledine, koju niko nije obrađivao godinama, i tu želite da postavite svoju prvu pernu baštu. Ono što je prvo što gledate, da to što mogli da uradite parcelizaciju, odnosno postavku bašte, jeste orijentacija. Orijentacija bašte je ključna zato što se sve ove kredice, odnosno pernomodeli, postavljaju u pravcu istok-zapad. Ukoliko nije moguće pratiti taj pravac, dakle konkretno je pravac zapad-istok, ukoliko nije moguće pratiti taj pravac, mi uvek pratimo, kada postavljamo projekte, neko ukrštanje, jer nam je vrlo bitno da se ispoštuje prvi uslov, to je orijentacija. Orijentacija se vrlo često može menjati u skladu sa nagibom, jer druga osnova koju gledate u svojoj bašti jeste da li vaša bašta ima nagib. Ukoliko je jak nagib, dakle koji se ne može ignorisati, jer moja bašta je pod nagibom, čitava, ali nije na nekim mestima nešto manji, neko je veći nagib. Dakle, mi živimo na brdovitom Balkanu i bašte su nam retko gde na potpuno ravnom terenu. Tada je bitno da orijentaciju uskladite uz sam nagib. Dakle, konkretno, ako je bašta na ravnoj površini i imate neko ukrštanje te bašte, vi ćete se truditi da se orijentacija vaših gredica kreće istok-zapad ili zapad-istok, to je sad potpuno svejedno, kako biste mogli da taj dužinski deo pernomodela postavite u tom pravcu. Zašto nam je bitno da gredice budu u toj orijentaciji? Zato što se na samim pernomodelima, u samim projektima, radi mešovita sadnja, to je treća biološka metoda, i tu se kombinuju različite biljke, pa onda kad se vratimo na kombinaciju prema afinitetu rasta, onda vam je potpuno jasno da na projektima kombinujemo biljke koje su neke visoke, neke niske, po prostornosti kombinujemo neke široke, neke uske, ali je jako bitno da svaka biljka dobije dovoljnu količinu sunca. Ukoliko okrenete vaše gredice suprotno, dakle, ako ih okrenete sever-jug, tada ćete s visokim biljkama da napravite zid, jer sad kada zamislite da je vaša gredica okrenuta istok-zapad, dakle, sunce se kreće u tom pravcu i vaše biljke su uvek u nekom delu jednako osunčane. Ukoliko stavite paradajz, recimo, na prvom, na početku vaše gredice, a onda ide niska boranija, mrkva, paprike, cekla, vama paradajz na toj gredici neće napraviti problem, zato što je istok-zapad orijentacija i vi tu imate jednaku osunčanost svih kultura. Ukoliko obrnuto postavite vaše gredice, tada će paradajz da pravi senku u najvećem delu dana ostalim kulturama. Dakle, neće dopustiti da biljke dobiju dovoljnu količinu svetlosti. Zato postoje integralni sistemi i kombinacije koje se nalaze po širini, to ćete vidjeti na jednom od narednih kadrova,
da zaista na jednoj gredici menjamo osnovčanost, odnosno gde stavljam te integralne blokove. Svaki permamodel je sistem za sebe. Ovo nisu povezani sistemi, dakle vi možete u okviru jedne bašte da postavljate permamodele kada dobijete svoj projekat, sad se obraćam Makedoncima, vi ćete moći da postavite permamodele različito, bez obzira kako su oni recimo urađeni u parcelizaciji, zato što su to nezavisni sistemi. Ali sistemi unutar samih analiza se ne smiju menjati. Dakle, ukoliko sada svi vi učenice želite da postavite svoju baštu, važno je da pratite orijentaciju. Ali ta orijentacija ne treba da bude nešto čega se po svaku cenu pridržavate, pa sam onda videla da mnogi postavljaju bašte, iskrivljeno, po dijagonali, da bi strogo pratili pravac istog zapada, jer na taj način kapacitet bašte ne se iskoristi. Ovde je i ukrštanje prihvatljivo. Ukrštanje je čak jedna zaista dobra situacija u većini, kada imamo dakle ukrštanje istog zapad, sever i jug, pa onda na tom ukrštanju po dijagonalama postavimo baštu, to zna da bude vrlo ugodno svim vidima. Dakle, nemojte da idete po svaku cenu, jer je važno prvo iskoristiti optimalno prostor u kojem se nalazite, a nakon toga se unutar, dakle kada ste vi iskolčili svoju baštu i znate na kojoj poziciji će biti vaša bašta, tada se unutar tog prostora menjaju orijentacije u skladu sa, orijentacije gredice u skladu sa pozicijom bašte. Pozicija bašte mora da bude postavljena tako što će se površina maksimalno iskoristiti. Kada imate nagib nad svoju baštu, i ako je recimo taj nagib što smo imali slučaj često kod sistema projektovanja, upravo istog zapad, tada se radi potpuno drugačija orijentacija bašte, dakle mi tada moramo da radimo suprotnu orijentaciju, jer ukoliko radite orijentaciju uz nagib, vama će sve biljke popadati i vama će se svo hranivo stopiti na samo dno. Tada se radi suprotna orijentacija, jer orijentacija gredica mora uvek da bude suprotno nagibu, kako biste mogli da postavite blokove, jer to se postavlja u samom sistemu, i nakon toga ta bašta može da savršeno funkcioniše, kao što sam rekla, jednom na jaku nagibu, postavili smo baštu na jaku nagibu, i upravo pravilna orijentacija tih permamodela je zaštitila neke bašte od bujica, jer imali smo takvo proleće da su bile jake kiše, poplave, bujice, permamodeli su se održali, zemljane gredice nisu. To su dva osnovna elementa kada se nađete ispred leda. Orijentacija i nagib. To je nešto što vam često pišem u učionici. Sledeći element jesu dimenzije. Dimenzije samih, unutar samih gredica, odnosno unutar samih projekata, su školske. Dakle, svaka ta gredica bi trebala da ima 1,20 m, i dimenzija dužine nije bitna, o tome ćemo nešto detaljnije kasnije. Ali školske dimenzije jedne permobašte su vezane za to koliko imate iskustva u baštovanstvu. Kada su u pitanju početnici, njima ne savjetujem već površinu od 100 kvadrata, jer dinamika na ovim baštama je velika i vi ćete i sa 100 kvadrata uz dobru dinamiku smene kultura da itekako dobijete vrhunski rezultat. Pa ja sam skoro pokazala da sam na jednoj gredici imala 3 smene kultura, da je u dinamici 7, i da sam i sada tu gredicu stavljala u pogon, ali se sve vreme vodi računa da taj permamodel bude dobro uhranjen u trijadni potreba. I on je i sada u zimskoj zoni, dakle on je prošao prolećnu, kasno prolećnu zonu, letnju zonu, jesenju zonu i sada je došao do zimske zone. Zato je bitno, kada se uđe u sam sistem projektovanja, jedna od najvećih grešaka početnika jeste što u startu, kada postave svoje permamodela, dakle kada vide
to zaista nije komplikovano postaviti taj model, odmah prošire svoju baštu, ali na početnike tada udare predatori i udare gubici i onda se u tom sistemu prilično izgube i nakon toga ne postignu rezultat ni na jednom polju. Za mene je najvažnije postaviti čak i minimalan broj, najbolje su prošli baš to oni koji su postavili 6-7 modela, a početnici su. Zato što su učili na njima i verujte mi kad ja online uđem u njihove bašte, to su bujne bašte, oni su početnici, ali to su bujne bašte. I bašte koji hrane sve vreme, a pritom nisu sebi uopšte proizveli neku frustraciju i naučili su osnovne tehnike. Idemo dalje. Prvi korak, dakle, jeste orijentacija, postavljanje površine bašte. Sada ćemo reći da je to 100 kvadrata, 10 puta 10. Odredili ste orijentaciju, odredili ste nagib. Sada kada znate kakav je nagib i kakva je orijentacija, prvi korak koji treba da uradite jeste da pokosite tu livadu. Dakle, to vam je prvi korak. Kada pokosite tu površinu na kojoj treba da postavimo baštu, dakle, trebalo bi zaista da je nulirate, da skinete dve bitke, pokupite tu travu i tu travu stavljamo samo sa strane. Nakon toga se radi parcelizacija bašte, parcelizacija ćete vidjeti na narednom slajdu. Posle toga se postavlja kavasti sloj, nakon toga se stavlja sloj trave i nakon toga smo dobili za permamod. Sve ove elemente ćete detaljno dobiti u narednom delu predavanja. Ali meni je važno da smo uzeli, da smo došli na prvi korak. Dakle, došli ste na ledinu, odredili ste gde ćete postaviti baštu, odredili ste u kojoj vam je orijentaciji ta površina, kakav je nagib. To sve je osnov za parcelizaciju. Sledeći korak vam je da pokosite i onda se radi parcelizacija i uslojavanje. Tek kada postavite kavast sloj i sloj trave, te trave koje ste sklonili sa strane, mi smo postavili temelj za naš peromodel. To je bukvalno kao kada hoćete da napravite kuću na nekakvom temelju i pravite temelj od kamenja, poređate kamenje, to vam je kavast sloj, onda prelijete preko toga cement, to je trava. Dobili ste ravnu ploču na kojoj možemo dalje da gradimo peromodel. Idemo na naredni slajd. Ovo je školski primer parcelizacije. Izvukla sam ga iz nečijeg projekta, jer parcelizacija moje bašte je ogromna, nema što stane. Ovo je meni samo jedna zona, dakle ovo je meni prolećna zona, sada zimska zona sa rano prolećnom. Dakle, eto, to je meni samo sredite, tako da kada se hvatite za glavu, za vaše bašte, morate znati da pričate sa osobom koja je ovo samo komad bašte. Evo, konkretno, ukoliko imamo određenu orijentaciju, ovdje je urađena orijentacija, sever, jug, zapad, istok, i u skladu s tim je uključena čitava bašta, dakle stavljeni su prvi kolci. Prvi kolci su oni koji će vam ograditi ovu površinu od 100 kvadrata, 10 puta 10. Nakon toga pokosili ste, stavili to sa strane i sada ste došli pred svoje ravno polje, pokošenu površinu koja je ograđena. Sada je potrebno da uradite parcelizaciju te površine. Parcelizacija podrazumeva da odvojite glavne staze. Ovde su urađene staze od 50 cm, ali uvek mi se trudimo da uvek iskoristimo maksimalni prostor. Bilo bi poželjno ostaviti staze od metar, čak ako ima prostora da se to proširi. To je baš izbor koliki ćete staze ostavljati, ali je bitno da sada, kada postavite svoje staze i kada postavite svoje prve peromodele, to je trajna vrednost. Jer ja sam 15 godina u istom sistemu. Dakle, ja 15 godina nisam menjala svoj sistem, imam staze koje redovno kosim. Jako je bitno da vam prođu kosilice u većem delu staza i da prođu primjeri, jer vidite ovde je
50 cm su staze između permamodela, znači vama nož vaše posilice treba da proći, pošto ja imam malčatke, meni je to nož koji može proći, dakle bez ikakvog opterećenja, tako da vi i te staze i glavnu stazu usmeravate, odnosno određujete u skladu sa tim kakvu posilicu imate. Jer vam je sutra lako da održavate vašu nudi baštu, baštu, tako što će vam ući posilice i odrediti, kako kažem, održavati staze. Održavanje staze je ključ u ovom sistemu, jer ako pustite da vam zatrave staze, vama su otežite, vi ste izgubili sistem, dakle staze su ključne. Pa vam može biti zatravljen permamodel. Lako ćete vi ući kozmetički da sredite, postoje mnogo epizoda na tu temu. Ali ako vam staze odu, vi ste izgubili kompletan sistem. Zato sam i na prošlom predavanju pričala i kada je pitanje zimska bašta na konsultacijama, samo staze održavajte. Letnja zona se sada ne dira, a staze je jako održavati. Ovdje, kada ste sada došli, i treba da uradite parcelizaciju, najvažnije je izdvojiti ove 3 trake. Kad izdvojite 3 trake, onda samo seckate ove permamodele gde je svaka širina, jer šabloni su postavljeni po širini. Svaka širina treba da bude 1,20 m, dužina neograničena. Vi možete sami da postavite dužinu, ali humane vrednosti su do 4 metra. Sve što je duže od 4 metra zapravo nije u humanoj vrednosti i predstavlja nam, vratiti se na prošlo, tako je, predstavlja nam problem u motivaciji poštovanja. Sve ono o čemu govorim zapravo odnosi se na motivaciju, na gubitak frustracije, jer vreme ne samo da govorimo kako volimo biljke i volimo životinje, vreme da volimo ljude. Ako nećemo da napravimo sistem koji je human prema čoveku, koji je izubijan na 100 strana vlastitim životom, mi onda ne možemo da postignemo rezultat. Nama ne trebaju frustrirani ljudi koji će odustajati. Nama trebaju ljudi koji će ući u jedan human odnos, kako bi mogli lako da proizvode hranu. Jer vidite, na ovih 18 granica je tako dobra dinamika mešovita sadnja, da vi, ukoliko imate te korake, sad vas vraćam na zonsku baštu, 1, 2, 3 prvi korak, 4, 5, 6 drugi korak. Vi s lakoćom postavljate svoju baštu i to ćete vidjeti na kraju predavanja. Dakle, 1,20 m širina, dužina do 4 metra. Vodite računa da vaše staze mogu da se održave, nemojte da žurite sa ovim. Jer ćete jednog dana morati da menjate sistem, a to nije dobro. Kad postaneš rezultate na svom permamodelu i onda moraš da menjaš sistem, onda je zaista to gubitak vremena. Vidite koliki vam je nož na poslovici, vidite primere, vidite kako ćete održavati ove staze, jer tu nema obrade. Ovde, kada postavite sistem, ne ulazi više mehanizacija. Jedina mehanizacija koja ulazi su meni posilice, primer, i moje ruke. Dakle, ja više ne koristim mehanizaciju, koristim alat. A jedini alat koji koristim su bilere. Recimo da pokupim seno, da donesem, sve radim rukama. Dakle, meni više nije potrebna mehanizacija. Zato je bitno da kada uradite svoju parcelizaciju, vodite računa da ona bude postavljena onako kako će biti lako za održavanje. Svaka ova grenica, recimo grenica broj 1, ima svoj sistem. Sada idemo na naredni slajd. Taj sistem najčešće su poštovane. Jer kada dobijete projekte i kada vidite analize, vama nije jasno kako se to postavlja. Pa evo primer je grenica 1, koju ste videli malo pre na parcelizaciji. Ovo je napravio Piva u jednom slučaju, u jednoj situaciji, kada je shvatio da najveći problem koji imam na konsultacijama jeste da objasnim baštvanima kako da sade. I ovo je nešto što baštvani uopšte ne gledaju u čitonicije, a ovo vam je ključ tumačenja svakog projekta. Tumačenja, ne samo, ne morate vi, kako da vam kažem, ja kad spominjem projekte, ja ne govorim da svi vi treba da imate projekte, naprotiv, napravite ih sami, jer sam jedna, ja ne mogu da radim
sa mnogo ljudi, ali ja mogu da vas edukujem da napravite sami sistem. Jer evo, upravo ovo predavanje mi je ključ, kako biste sami razumeli šta mi zapravo radimo u toj bašti. A ovdje, kada dobijete analizu gredice, vodite računa o ovom drugoj slici, gde piše proleće. Vi dobijete ovakvu analizu gredice. Ali zamislite kada tu analizu raširite na broj 1, jer ona je zapravo raširena. Vi imate stazu između gredica, imate tužinu gredice, dakle ona vam je samo sužena na vašim analizama, imate metar koji je postavljen sa strane 10, 10, 10, to je širina 120. Imate prvu širinu 30 cm, poslednju širinu 30 cm i tu su smešteni integralni sistemi. Sada vas vraćam na onu priču o suncu i o tome koliko bi sunce trebalo da bude prisutno i da osunča vaše biljke. Nekada je bitno da postavimo hlad, nekada je bitno da se promeni mikroklimat u samoj gredici. Zato nam služe ove širine. One služe da budu integralni sistemi, jer ti integralni sistemi zaokružuju kompletnu gredicu. Vaša gredica je sistem za sebe. Zamislite sada da imate baštu na samo jednu gredicu. Verujte mi da uz dinamiku 10 može da vas hrani čak i jedna gredica. Ne celogodišnju hranu. Možete kako da vas hrani. Jer to je sistem sam za sebe. Dakle, sada, kada ste videli parcelizaciju, dakle, postavili orijentaciju svojih gredica u odnosu na namjer i razumeli sistem postavke u samoj gredici, idemo dalje. Naredni slajd su nadzemni peramodeli. Kada se nalazite na vašoj ledini, sve fotografije su fotografije iz moje bašte, zato što želim da vidite rezultate. Putem Zooma ne možete ići u moju baštu, Fidanča će vas u tom praktičnom telu odvesti u svoj baštu, jer on je u sistemu projektovanja, ali možete da vidite rezultate na fotografijama. Ne očekujem da svi prate YouTube kanal, ali očekujem da svi vide da su ovo živi sistemi koji itekako plodonose. Dakle, kada radimo ovakav tip bašte koji se postavlja na ledini, mi radimo nadzemne permamodele. Nadzemni permamodeli imaju sistem usvojavanja jednako kao komposteri. Pogledajte šta sam vam pričala o komposterima, pogledajte raspored usvojavanja ovdje. Dakle, kabasti sloj, kada je u pitanju kabasti sloj, njemu ćemo posebno pričati, nakon toga ide sloj trave. To je ono što vam je eme ovih permamodela. Iznad toga ide sloj sena, stajnjak, seme. Tu uvek možemo da stavimo organski otpad kao i na naše kompostere, uvek se može dodavati pepeo, posebno u zimskoj zoni, postoje samo neke tačke gde se ne sme dodati pepeo, to je krompir, bakličan, on ne podnose pepeo, ali sve ostale gredice itekako podnose pepeo, jer pepeo je fantastičan resurs. O pepelu će biti posebno reč, zato što nemaju sve vrste pepela isti kvalitet, ali pepel je izvor kalcijuma, kalijuma i fosfora, dakle nemojte da bežite od te vrste resursa, bez obzira što postoje različite priče na tu temu. Ja mislim da sve to što se plasira na internetu ima za cilj da nas odvoji od resursa, dakle pepel vam je fantastičan resurs. Idemo dalje na naredni slajd. Šta vam sve može biti kabasti sloj? Evo pogledajte kako izgleda moja bašta, to je upravo perma bašta koja je postavljena u kompletno nadzemni, vidite sistem postavke, kasnije dalje to prezentaciju. Kabasti sloj, taj prvi sloj koji treba da postavite je zapravo ovdje jedan širok asortiman vašeg okruženja. Ukoliko shvatite da su vaše gredice, vaše peramodeli, zero waste sistemi, sve u vašem okruženju jeste resurs. Sad se vraćam na parcelizaciju. Vi ste
odradili parcelizaciju unutar kretice. Dakle, iskočili ste svaku od ovih gretica. Pritom, ako se vratimo na Zorijske bašte, vama je potrebno da samo zimsku prolećnu zonu postavite, zato je to predavanje i bilo prvo. I sada, u skladu sa resursima, vi postavljate svoje prve termomodele. Kabasti sloj je zapravo kao neki raj koji radite na zemlji. On uopšte ne treba da bude u velikom sloju, on treba da bude samo drenažni sloj između ledine i termomodela. Dakle, taj drenažni sloj podrazumeva da mikroorganizmi imaju temelj, jer oni će, većina mikroorganizama treba krupnije materijale da bi živela nakon što ivice. Ja konkretno oborim sve ove suncokrete koje vidite, to je meni resurs. Sve ovo što vidite ovde je kabasti sloj na ovoj slici. Ova slika nije bez razloga postavljena. Suncokreti, kukuruzi, kompletan novi materijal. Dakle, možete da iskoristite, znači, svo ovo cveće koje ima krupnije stabljike. Otpaci iz bašte mogu biti kabasti sloj. Naravno da je idealno, recimo, od visokih boranija sve te otpadke stavite tu neki središnji sloj, ali one mogu biti kabasti sloj, dakle ovde nema greške. Ja moram da dajem školske recepture kako biste vi mogli da ih pratite, jer nema svako individualni pristup, ali ovde ne možete da napravite velike greške. Puzavice, srebec, svih vrsta, živa ograda koju rečete, vinovo loza koju ste urezali, grane kada se urezuje voće, opalo zeleno voće, dakle šišpake i šume, sve vam je to kabasti sloj. Jer je jako bitno da shvatite da će čak i vaši ukućani koji ne razumeju šta vi radite, biti radosni kada im uklanjate neko organski otpad koji tu treba da se spavi, koji više godina stoji, jer mnogo je poštovano rekao, pa da, postoji neka hrpa koja smeta mojima, ja ću sad to da iskoristim. Dakle, vi sada imate vaš komposter na gredici, sve ide u taj komposter. Idemo dalje, znači kabasti sloj je samo što je krupnije i to se postavlja samo kao mozaik. Dakle, ne morate u nekom velikom sloju da stavite, nego zamislite da vašu gredicu koju ste sada označili kolcima i špagicu nekom, dakle koja će vam trebati kasnije, samo oslikavate kabastim slojem i stvorili ste jednu ploču. Idemo dalje, naredni slajd. Sloj trave. Dakle, sada i sve ove fotografije koje idu su vam nadzorni termomodeli. Sve ovo što pričamo, vidite rezultate tih termomodela. Dakle, sloj trave je taj sveži otkus. Dakle, kada ste pokosili svoju ledinu, vi ste sklonili travu sa strane, sada tu travu vraćate nazad. Svi vi koji ste u svojim baštama već hoćete napraviti nadzorne termomodele, sveži otkus bilo koji sa strane, otpad iz bašte, opalovo lišće, od sada ima mnogo opalovog lišća, može da bude taj sveži sloj, jer nama su samo bitni enzimi koji će pokrenuti sistem. Nama je bitno, sad da zamislite, vi pravite vaša gnezda sa mikroorganizmom, jer od njih zavisi kako će živjeti naše klinike. Mi pravimo živi sistem koji treba samo razmišljati o tome kako ćete da ih nahranite. I vama će biti sve jasno. Hoću da hranim svoj živi sistem. Taj živi sistem jede opalo lišće, otpad iz bašte, nigde ne mogu da pogrešim. Još ću danas da snimim sve ovo, ali tematske termomodele, tako da možete da budete mnogo kreativni ovde. Kreativni u pravom smislu te reči. Vreme je da čovek uči i na kraju treba da mu ovo bude neka vrsta igre. Jer sve oko vas ide u sastav. Idemo dalje. Naredni slajd. Prvi sloj sena, kada smo sada postavili, evo vidite, ovo su sve nadzorni termomodeli, prvi sloj sena koji je postavljen treba da iznosi 10 cm. I zaista insistiram da ovaj prvi sloj bude sena. Mnogi poštovani imaju slamu, sa slamom se možemo igrati na vrhu,
ali bi zaista bilo dobro da shvatite onu priču o malčivanju, jer ona nije bez razloga ispričana, i da razumete da prvi sloj 10 cm treba da bude sloj sena, treba da bude onaj pilar razgradnji dela. I tu ste, dakle, završili postavku. Taj sloj treba da bude zaista veliki, do 10 cm. Ukoliko radite školske sisteme, recimo gledajte za 1,20 m puta do 4 metra, pa treba će nam 2 dobre pale za jedan permamodel. Idemo dalje. Sada kada ste stavili svoj sloj sena, preko toga ide obavezan stajnik. Naravno, alternativa je dobar klistenjak, ali kada je u pitanju stajnik, na ovoj tabeli imate doze. Dakle, ovo je školski primer permamodela 1,20 puta 4, a ovo su količine stajnjaka koji idu u permamodelu. Permamodeli se đubre, prihran životinjskog porekla jednom u 3 godine. I nemojte misliti da to nije dovoljno, jer mi koristimo jako mnogo organske prihrane, zapravo sve ono što stavljate na vaše permamodele je organska prihrana. Verujte mi da sam otpad iz kuhinje koji sam stavljala na eksperimentalno na 4 permamodela, izolivala, samo sam ih stavljala pred organski otpad, je pokazao jako pozitivan učinak na paprike. One su bujale, one su rasle i davale ogromnu količinu plodova. Tu naravno mora bude dozirano, morate da vodite računa šta stavljate, recimo paprike ne podnose kiselo, dakle ne smijete da stavite ostatke salate, sve ono što mu se risirčete, ali apsolutno sav drugi organski otpad, kada gulite povrće, voće, ostaci veganske hrane koja nije začinjena, sve to može da ide na te permamodele. Tako da mi u kontinuitetu, putem tekućih biljnih đubriva i putem stalne nadogradnje permamodela hranimo svoje permamodele. Zato se sada stavlja stajnjak i naredne 3 godine, to nije potrebno, naredne 3 godine kratimo. Cilj je doći do komposta, vama je kompost smeđe zlato, dakle vama ne može ništa prići tom kompostu. Nikakva vrednost stajnjaka ne može se porediti sa kompostom. Verujte mi, kad počnete da uzgledate na vas na kompost, vidjet ćete biljke rastu, kako se ona kaže proizvode. Kada imate, evo, ova mi je tabela, ona je u čitaonici, molim vas da uzmete mnogo pitanja vezano za tu tabelu i apelujem učionice. Dobili ste na poklon čitaonicu zato što ja neću licemerno da učim ljude sa dozom. Ja ne znam da doziram znanje i smatram da to rade ljudi koji su vešti u tome. Ja smatram da se tako planeta neće promeniti. I uzmite, pokupite sve što vam je važno za program. Mi u program tek ulazimo u te cene. Sada, kada ste videli kako ćete staviti sloj stajnjaka, idemo na, evo imate, i kada je pitanje paletirano đubrivo, samo, recimo, konjski, navešću primer, konjski i azotni pola kolica, to je nekde 10 poklapa. I tada ćete staviti, ako imate granulirani konjski, 10 velikih štaka. Granulirano đubrivo vam je zapravo dehidrirano đubrivo i prilično je jako, ako je pravi, naravno ako nije falš. Idemo na naredni, drugi sloj sena, evo vam još jedan permamodel, ovde su... Ovo je nadredni permamodel koji je postavljen, ovo je snimljena epizoda, pa smo uspjeti kao nosači. Visoki poranije i evo vidite, on to apsolutno nadzemlje, sve. Baš te postavljene kao nadzemlje zbog onih divnih ovaca. Da, drugi sloj sena je 15 cm, sada smo stavili seno, ali tu dolazimo do slame. Mnogi baštovani mnogo lakše da nabave slamu nego seno, iako ja uvek savjetujem, vama ne treba prvoklasno seno, vama treba drugo seno, seno koje nikom ne treba, seno koje stoji iza štale i ne može da jede stoka. Kada recimo hoćete da kupite seno, ljudi vam to prodaju po visokoj ceni zato što misle da vi to seno koristite za stoku. Vama treba ono
seno najbolje kvaliteta. Moguće je primjena slame na vrhu, to često savjetujem kod početnika koji se ne snalaze dobro u postavci tunela i gnezda, jer slama samo se lako manipuliše. Dakle, kada vi zalijete sve ovo, vi možete slamu da oblikujete, dobro, ona postaje nekako lepljiva. Tako da, ukoliko vam teško ide postavka tunela i gnezda, slobodno na vrh stavite slamu. Dakle, na vrh, od taj sloj nekih 15 cm može ići slama ili snijeg. Ja, evo, imam konkretno, mislim da su baš ovi modeli urađeni sa slamom, ako ne oni, onda ovi ispred. Dakle, upotrebila sam 20 vala slame od godine za gornji sloj. Idemo dalje. Zalivanje, ono što vas čeka kao naredni korak jeste zalivanje. Zalivanje je obavezno pred sadnju, zato što ćete na taj način da aktivirate i da sa mokrim senom ili slamom se mnogo bolje radi nego što ćete da radite sa suvom. Sa suva slama malo beže, to nema nikakvog smisla. Seno, takođe, ukoliko već radite isključivo sa senom, jako je bitno da imate one finese u glavi, da najfinije seno stavite na vrh, jer morat ćete da pravite tunele i gnezda. Ako stavite kabalsko seno, vi onda oštetit ćete svoje ruke, onda će vam biti teško da pravite tunele i gnezda. Zato je bitno da najfinije, pa čak neko seno iz posljedice stavite, ono skoro sitno seno stavite na samu vrh. Peromberek se zaliva jednom nedeljno, poželjno je da kod zalivanja upotrebljavate tekućevina đubriva koje smo ostala sada, naročito za zimsku zonu. Ovde razlika između svih modelova koje možete vidjeti na internetu i permomodela jeste što ja idem odmah u sadnju. Ti svi bedovi koji se mogu vidjeti, jer to sam naknadno videla, mislim, ja inače ne pratim ništa, ne pratim ni svoj YouTube kanal kako druge, ali sam naknadno videla su posle linkove, oni se aktiviraju par meseci pa onda idu u setvu i sadnju. Ovdje idete odmah u setvu i sadnju. Zašto je to važno? Ako znamo da je život jednog permomodela povezan sa mikroorganizmima, ako znamo da je simbioza u predelu korena ključ za život mikroorganizama, onda je vrlo bitno uvatiti biljke kako bi obezbedile taj koren. Tada vaš permomodel postaje aktivan vrlo brzo, jer mnogo brže ćete ga aktivirati time što ćete uvaziti biljke i na taj način imate dva sistema. Sistem gde vaše biljke rastu, a vaš permomodel se kompostira. To su dva sistema povezana u jedan. Umesto da imate samo sistem koji se kompostira, koji ćete naknadno saditi, vi zapravo obezbeđujete vašem permomodelu ono što je neophodno, a to je život. Život se nalazi samo u predelu korena. To je osnovno za razvoj mikroorganizma. Idemo na naredni slajd. Ovde, na narednom slajdu, ovde vam je školski primer sadnje u nadzemne permomodele. Izabrala sam ovaj slajd, ovu sliku, ima ih puno, zato što se ovde jako dobro vidi razlike između gnezda i tunela. U permomodelima se radi odmah setva, tako što se prate tuneli. Dakle, vi to seno režete makazom i punite mešavinom setve đubriva. Ili gnezda koja napravite rukom, to pokazuje na kanalu, koja takođe punite mešavinom zemlje i đubriva i kada sve ovo zalijete, sve je ovo spremno za setvu. Tu dolazimo do efekta akvaponije. Mnogi ljudi na konsultacijama postavljaju pitanje kako će moja biljka da raste kad ona nema zemlju. Vaš permomodel se u ovoj situaciji postavlja kao saksija. Sad zamislite da imate živu saksiju koja se razgrađuje, dakle koja je biorazgradila, koju ćete napuniti zemljom i đubrivom i u tu saksiju, dakle u tu zemlju i đubrivu idu vaše biljke. Većina ovih biljaka neće doći do permomodela. Konkretno, sve ove biljke koje vidite na ovoj slici nisu uopšte došle do permomodela. One
su ostale na nivou tih gnezda i tunela. To im je bilo dovoljno da porastu. Ali je bilo vrlo važno da se u tom procesu za glavne kulture razgrade dovoljno ovaj materijal na samom pernom modelu kako bi postao hrana. Jer sada kada postavimo naše biljke u sama gnezda i tunela, te biljke nekako, kako kažemo, legde u vazduhu. One imaju dovoljnu količinu hrane da rastu, ali njihov koren po nekakvoj prirodi traga za dno. I upravo upornim zalivanjem, dakle dodavanjem velike količine vode, jer taj modeli se zalivaju čitavom površinom, mi stimulišemo da njihov koren raste tražeći dno. I u tom trenutku biljke razviju dubok koren. U jednom trenutku feromonodel počinje da ih hrani, jer sve vreme se odvijaju dva procesa. Rastu biljke, feromonodel se razgrađuje. Postoji tačka kada se oni sretnu. Tu tačku ćete vidjeti. U toj tački vaše biljke odjednom buknu i počne da raste. Zato feromonodeli kasne i do mesec dana, da bi u tom trenutku, kada se spojite te tačke, počele obilno da vas hrani i biljke rastu velikom brzinom. Taj trenutak svi vi možete da vidite. To ćete da vidite u nadmodelu. Dakle, tuneli i gnezda koji ste postavili, vi birate šta vam je jednostavnije, semena idu uvek u tunele. Luk, recite mi, ide u tunele jer se gusto sadi kada je u pitanju naročito mlad luk, ali sve sadnice idu u gnezda, dakle, vama je mnogo jednostavnije da pravite gnezda. Sad imate zimsku zonu gde se ta tehnika itekako vežba. Idemo dalje. Hoću da vidite sada postavku bašta u koricima. Ovo je kod mene rano prolećna zona, a svi znaju da je meni bašta uništena, dakle 150 ovaca je ušlo 4 puta i ja sam morala da krenem od početka. Dakle, ovo vam je rano prolećna zona kod mene i nastavlja se u kasnu prolećnu zonu. Idemo kadar 2. Nakon toga, kao što vidite, ovo je već postavljeno nešto, dakle ovde je već april, sredina aprila, vidite već biljke su olistalo drveće. Ja još nemam postavljenu letnu zonu dole, ništa, ja se sad dakle lagano širim prema kraju bašte. Idemo dalje. Kadar 3, pogledajte kako već u daljem delu vegetacije, već maj mesec, ja mislim, kada su već biljke puhnule, još uvijek mi nije postavljena do kraja bašta. Idemo dalje. Ovo je, naravno da pazite, postavljala bašta do kraja, ovo je već kraj maja, 4. juna, na nekim gredicama, dakle postavljena je bašta do kraja se poslije svi feromonodeli. Vidite kako se život, ja samo hoću da vidite talas života. Na početku, u prvoj zoni imate bujno, dakle bujan život, tamo pri kraju nema ničeg. To su vam zone o kojima pričam, ja hoću da vidite zone. Dakle, ja sam postavila zone i kako sadim zonski, tako se život razvija. Jer donji deo bašte, on je potpuno neaktivan. Sad vidite, to su prazni feromonodeli koji čekaju postavku. Idemo dalje, na 5. Sada se već život širi prema kraju, zato što je ovo već taj deo vegetacije. Evo, pogledajte 6. kada je kompletna aktivirana, ovde već imamo postavku jesenje zone, dakle ovo je 15. jun, gde sam oborila, vrati se samo na naredni kadar, na 5. Pogledajte ove prve gredice, one su ovde završali svoju vegetaciju, ovde je jun mesec, kraj juna, a pogledajte 7. idemo zapravo na 6. izvinite. Pogledajte ovaj prednji deo, on je ponovo oboren, ovo je 15. jul kada se postavlja jesenja zona. Dakle, život se završio do kraja gredice uspostavljen život, sada se vraća na početak. Jesenja zona se postavlja, pa se postavlja zimska zona, idemo 7.
Evo, pogledajte, ovo vam je jesenja zona koja je buknula, na početku već vidite da uvali porastu biljke, to je negde početak avgusta. Kompletna bašta je aktivna sada i idemo na osmicu, to je taj kadar koji ste videli. Ovo je kadar urađen krajem avgusta kada je sve buknulo, svi integralni sistemi su proradili i sada možete iza da vidite već jesenju zonu, ove mahunarke koje vam vire ovde u ćošku, to je jesenja zona te tikvice koje vire u ćošku. Dakle, to vam je proces izgradnja. Od nadzemnih permodela, dakle od onog sena koje je postavljeno do jedne bujne bašte. Sada ćete vidjeti rezultate da bismo stigli do kraja. Berba, idemo dalje, berba mahunarki. Ovo je rod u nadzemnim permodelima. To je zona pinciranja, pokupljena u nadzemnim permodelima pre neki dan. Dalje. Možeš odmah na naredni kadar. Ovo je jesenja zona, vrati nazad, jesenja zona, berba mahunarki, samo sa 2 permodela, 32 kg, niske boranije. Ovo je niska boranija koja je ubrana sa 2 permodela, takav je bio rod, idemo dalje. Ovo je prosečan izgled tikve koja je ubrana zone pinciranja, dakle ubrala sam ni ne brojemo, znači nije to ni bitno. Ovo što vidite sa strane, to su visoke boranije, rod zone jesenja zone, ovo je iceberg, zimska zona, pogledajte kako izgleda sad, snimljeno je slikana pre nedelju dana. Idemo dalje. Rod paprika u nadzemnim permodelima. Dakle, ovo nije ništa, kako bih rekla, nikakva napamet priča, već konkretni rezultati. Idemo dalje. Rod čilija. Naredni. Rod čilija u permodelima. Pogledajte kako se to razgranalo, znači to je sve u nadzemnim permodelima, ali vidite ovo što je bitnije, bujan život oko njih. To je ono što ih sve vreme održava. Idemo na naredni kadar. Zona pinciranja. Ja nisam mala žena. Znači, pogledajte zonu pinciranja. To je ono što možete se razviti na početak. Kako je izgledala bašta i pogledajte kako sad izgleda. Zato sam vam postavila baštu u koracima. I ovo je jedna bujna bašta, jer u jednom momentu kada su se aktivirali permodeli, oni su buknuli i dali život. Ovo je sve što vidite život i tačno na vreme završavamo svoje predavanje. Ovo je juče uslikano. Moja stavica uspeha. Eto, to je to. Gasimo prezentaciju, sada ćemo imati priliku da se postavlja pitanja. Koji saka da postavi prašenje, neka poveli. Ako imate. Prašenje će da postavimo kad idemo na Bavču. Ja ću da kad stignemo tamo da te pozovem, da vidiš i da im objasnimo neke stvari. Koji su zainteresovani, koji nisu zainteresovani, možeš samo da gledaju. Da vratim na pitanja se odnosi na Makedonce, gde možete pitanje od ponedeljka u učionicama da postavljate. Dakle, oni imaju sada svoj po agendi, sada vreme da postavljaju pitanje, jer imaju agendu. Dakle, oni sada završavamo Zoom, zato što oni idu dalje na ručak i nakon toga će ja ću imati Viber poziv. Sada je na redu Fidanča da prezentuje svoj rad. Šta zna i šta ne zna. Ako ne znam, imam učitelja, će mi da pokaže. Znači ovo da je završilo. Dobre, ja sam sad pokazala jer Zoom nije moguće baš. Ja sam da vidite kako zapravo završi bašta. Godina video. Ne. Znači, ovo je brzi uzgoj ili brz rast za zimska gredica, za zimska lea. Znači, tuka se sada salata imaš, rokvici, rukova, mlad kromit, salata matovijec i pak mlad kromit. I spanaki.
Ама спането не ми никна убаво. И сега погледни ти колко се произведува на 5 квадрата, колко култури. И от това сега, например, ако сакаш да садиш на друго место, взимаш и разсадуваш Сега може оттам. да ни дадеш някой коренче от това. Ще видим това. Ще видиме. Това ти е тук припрема на разсад, ама не трябва много да ви обяснявам, в други видео ти обяснявам това. Оти има, сите са обуки разподелени, ќе добиете повече информации, а ти ги спомнеш. Това е тук зимска зона, кель, карфиол, радоква църна, карфиол, що имаше друго, и келераба. Да. И това е сега отпорно на студ, до минус 20 издържува тия раба. Ови пиперки са отпорено. Тук имаше крашък, пипер до него, имаше мрежата, която е там, както сега шо е мрежата. Грашък, от другата страна грашък, тук е пипер, от средината тиквици Так. и пипер. Само Ова е сузирано. това е подигнано, трябва още условивание, али учиме се. Така. Дай да викнем, телефона ми остана. На Биляна да се яви. Изключи. Значи, първо ставаме кабасти слой. Во леята. Кабасти слой може от гранки пред разпадяне, може от... Валja и от това. Да, може се тия шарлаганките, слънчоглед, апченка. От все може да се стави първо кабасти слой. По-груби такви, не? По-груби. Да, има дренажи. И после ставаме... Да, после ставаме... Да може да... Дека е сеното? Това тревата. Тревата, еве. А не е косено, не? Не, дека е кос. Това само е... Чисто така демонстрация. Покриваме 10 см сено, това свежа трева, откос. 10 сантима, Да. значи малко, трябва много повече. Добро, това е малко само демонстративно е това. Пръви слой колко? 10, все по 10. 10. 10 по 10, 100. После 3 по 10. ставаме 10 см Сен. сено, па идеме, ставаме 12 лопати на една лея. На една лея от... 12 лопати или една рамна колица. Това значи 3 Дюбре лопати. или земя? Не, джубре. Добре. Ова е говецко, значи цяла количка. Да, цяла количка. Все това да е по-прегорено, уште по-главно. Па нищо, она да направи, тие ќе бидат пролетни гредици. И онда, што каже Биляна, опет сено. Слушаш ли ме, Биляна, како предаjem? Ја чуеш? Изключи. А ти си изключил? Не сам. Биляна! Уключи микрофон. Ја се чуемо. Мувлосановиќе. Па нищо. Само мувлосаното не трябва да се става директно до корен. А иначе за разпаяње се става. Звони. Не, сакаше да види како демонстрира, немаш. Са, после ставаме тоа 10 сантима се условива. Сега, ако сакаме да правиме канали, вземаме со ръката така правиме. Канал. Тунели што ги викам. Да, тунели, канали. Канал е прави. Канали, таа земја што се става под тоа е надземни пермамодел. Значи мора првиот пат да се стави 30 арско ѓубре, 30 земја, уствари 50 земја и по 20, по колко ќе дојде, по 25 арско ѓубре и хумус, компост.
и тоа се Па стави. градинарска почва да се направи. Сега предходно забори да кажа дека слуша ли? Да, да. А ништо не. Проговори нещо да те чуе. После се става значи ѓубре, се меша со ѓубре, со компост и се прават канали. Колко сантима се става? 5 сантима. 5 сантима земја? Да, каналот се ископа 5 сантима. И предходно заборавих да кажам дека тоа се наводнува, добро се залива. Добро да се нацица само. Да се нацида, да почне да се разпада. Значи тоа ти е канало и у канало после се сее. Фактички ова го полниш салам од тука до тука. Не. Тоа е само толку 5 сантима. Ама добро, тука нема ни сантим, тоа ми е. Ама добро, те Тоа е показно. толку те. Да. Да. На ширина 5 сантима. 5 сантима, На ширина. Длабина Слабина. 7-8, не. Ама ти вика да им налеят 12 лопат. Колко си? Не, тоа Тоа земјата са, земјата е измешана со. сега земја А сега за земја, Да. колко тоа треба? И после тоа у него директно пресадуваш, садиш и го заливаш у. И фактички оно како саксија Па функција. чули што рече Да. таа? Да. Значи И оно- она вика, и оно кој ќе како да падне го доле, Да. кој ќе се споа, тогаш не станува Значи дојде кохезија. Да, и кореното тогаш. ѓубрето кој Да. ќе дојде и тогаш ќе се деси тој Да, буен раст. буен раст. Сега после друго засадење направите гнезда. у гнездо. Па исто, правиш саксија од тоа. Да. Да. Гнездо Нарва. и една рака испомешано ѓубре, Да. земја Градинарска почва. Да, Да. градинарска. Так, Ставиш и- тука, Има рука. полиеш и има рула садиш. Над 25 сантима, секоја Зависно од- култура да, од видот. има во читалната, секоја култура има на колку сантима размер се сади. Так. Тоа е основата за поставување на перма модел. Значи овај перма модел после втората година стане или третата стане подземни перма модел. И директно во него се сади. Так. Компост има, значи кога ставиш ѓубрето сад тие Значи, 12 Фактички оно се споило со Да. земјата и станало да, плод. да. Ама Тоа тоа се вика континирано се Си наградува. го наградуваш. Да. Тоа пак кога си ќе почва. расте растението, ти го само малчираш, ставаш или Така, свежа трева, или растителен отпад, или плевели тоа. од тревички, Не, чако, значи, се се Се, го кориш, се, што тука све се останува. искористува природните ресурси, тоа околу нас се се искористува и се се става. Така. Основата е тоа. Одлично. После третата година тоа стане, значи после 3 години тоа е ѓубре. Во 3 години 4. Ако после четвртата година не ти треба ни ѓубре, имаш директно компост. Не, ама можеш и да го појачаш ако сакаш со пепел. А не, Со во плюс- садењето, во тоа забори да кажа, во припремањето на пермомоделите се става пепел. Од уздола или каде? Озгоре и се меѓу слоевите. Аха. И се залива и он се распада Значи и да го збогате Да. минералниот состав на целото тоа. тоа е. Само дека се сади подклучен не треба да имаш така. Но треба да се пази од Зашо една не многу треба? јака маса. Па тоа не е голема не, количина да пепел. подгорува. Не, знаеш што, ако туриш многу може да отера пеха вредноста на почвата у базна, а Да. култури А кои треба- барат кисела, да. ќе му смета тоа. Едноставно, знаеш што, Тоа е тука. до например, одредена количина е храна, после таа количина е отров. Има отрови. Тоа исто, како да кажем, ја кај мене кудоват, како ја кажувам демонстративно. Викам, Ванка, чекај малку, Да. Ванка. Кај тебе кој ќе дојдат друг пат. Да, Чекај да да сме да фокусирани. се одрази ти данче. Те това ти е, ти се снима, това ти оди на видео. добро таман си. Ето така, да знаеш. Това е едно гнездо на разстояние од 20 Сега см. водичка ова кој ќе добие. Мора да се полие, кажа на предавањето дека Насува. доволно. Ја оваа година не ги заливах добро, пошто немах време да рече така. Сустава се бех зафанал и малку по-слабо. Али добро. спремно е, али спремно, стено е спремно. Ама се гледа дека се работело и дека се правило. Се познава. Да, тука имах продукви и тоа е. Тоа е единствено, дај сега да питаме Билјана кој што сака да ни покажеме, а стана таму и исклучиме камерите и... Ало, јаси видела моје предавање? Немаш. А ви исклучил си ти? Само исклучил. Не, нема глас, чек, попушти глас, да не е мутирана. Ало, Не се слуша. па не те слушаме. Па ја гласот, тука е до крај.
Не е до крај, не е пуштен глас. Чекај. Не, глас немаш ти. И па што е глас е? Не, он си го знае то, нека он го на. Сакам да дам кокница, нека се не умија. Jel se čujemo? Не. Ja думам, че не знам, че не знам. Дали нас е мутирало. Ало, не чуемо те. Какви се овие работи? Ми стои дека нема глас. Дека си исклучен. Она е изключено тамо, кому Може и да е она мутирана. Сега да звоним па поново. Она не слушаш и не гледаш цяло време. Где се е? Звонят ти. Па нема да се покажи. Ова е на видар, а? Изключи. Ева ти. Техниката да види. Сега да пущаш гласни? Да. И звучник ли пущаш? Добре. Halo, da li se čujemo sada? Sad se čujemo, sad se čujemo. Jesi vi... Zato što ja pretpostavljam da je loš internet Možda na je. terenu. Da. Znaš, Možda je, jesi vidjela kako pripremam to? videla sam, to je pokazna, znači 1,20 m, vrlo jednostavno. Da. Zapravo označite širinu 1,20 m, jer svi vi koji ćete tu biti s projektima, kao prvo, obraćam se sada svima koji ulaze s projektima, ja sam vaš individualni mentor na projektu, prema tome vama to neće predstavljati problem. Da li se čujemo? Da ne. Da, Slušaj super. tukaj. Znači, svi vi koji ulazite s projektima, ja sam vaš kolektivni i individualni mentor i ja vas provodim kroz postavku projekta. Dakle, nećete vi ništa ovo, vi se upoznajete sa tematikom, dakle, vi se upoznajete sa tim kako to izgleda, ali zapravo vama je najmanji problem jer mi se dogovaramo na individualnim konsultacijama kako ćete i šta ćete da radite, jer jedno su predavanja su školski princip, a kada vi dođete na svoje imanje, imate svoje resurse i imate svoju situaciju koju mi rešavamo. Je bitno samo da se upoznate sa tim šta mi ovdje radimo, a nakon toga kada ja vama govorim, sada ćete postaviti to ovako, pa onda mi uključimo kamere, pa radimo setvu, jer prve modele sejemo zajedno. Niko ovdje od Boštovana, kogod je postavio projekat, nije sam postavio taj projekat. Zapravo, uključimo kamere, ja kontrolišem kada se radi setva. Kada vi postavite svoj prvi permomodel, kada obavite setvu, vama je onda sve jasno, ali neko mora da vam stoji nad glavom, online, to ja radim, ja sam pola sveta posela, a neću Makedoniju. Dakle, kada to postavimo, onda će vama biti jednostavnije. Sistem tunela se postavlja samo u prvoj godini jer je cilj da ne ulazi mehanizacija. Sada kada hoćete da postavite bašte, evo ja upravo sad spremam snimanje epizode gdje na komadu ledine postavljam permomodel, vama nije potrebno ništa osim da pokosite. I kada uradite parcelizaciju, označite taj svoj permomodel, vi samo odmah, vi možete odmah danas ako imate resurse da uslovite jedan, sadnja je belog luka, zašto da ne posadite beli luk u svoj prvi permomodel, jer je mnogo jednostavno, vaš posao jeste da ubacite beli luk, da tokom sezone malo nadograđujete, dakle da dodajete stalno količinu trave organskog otpada, jer ovdje ne postoji zagrtanje zemljom. Ovdje se sve vreme zagrće travom. Radimo dva procesa, kompostiranje i proizvodnju hrane. Posle toga samo izvadite svoj beli luk, jer vrlo je jednostavno. Dakle, ako vi sada ulazite u sistem projektovanja, mi postavljamo tu zimsku zonu, s razlogom sam pričala o zonama prošli put, ja bih voljela da svako od vas uradi makar jedan permomodel, posadiš 4 reda belog luka, razmak 10 cm, i nakon toga možemo odmah da se uključimo u program, posle toga ću vas ja preuzeti i voditi kroz sistem projektovanja, jer lagano ćemo ući u anketiranje i postavku projekta. Uglavnom, ove sezone se radi punjenje tih tunela,
ali naredne sezone mi već nemamo taj problem zato što sam ja recimo sve ono što ste vidjeli na samoj prezentaciji, ja sam sad u sistemu podzemnih peramodela, sadim u vlastitom kompostu. Da li neko od vas ima pitanja, jer ovo je vama nova strategija potpuno i meni potpuno jasno da ste zbunjeni, ali ovdje bi to samo da se prepustite. Dakle, kada uđete na platformu, kad vas ja preuzmem, vama će sve stvari da budu potpuno jasne. 40% početnika ulazi na platformu. Dakle, to su ljudi koji nikada nisu vidjeli seme, a kamoli permamodel. Eto, da li neko ima pitanja? Може ли, например, сеното или сламата да ја сецкаме, да биде поситна? Ne treba ništa, ništa ne treba. Ovdje ne treba ništa da se secka. U tome je i lakoća. Mogu da se naprave odmah permamodeli, samo uzimate, recimo, evo, konkretno, fidanča ima dosta tog kabastog materijala, ja imam puno suncokreta, ja ću samo sada da oborim suncokrete, neću ih ni seckati, ništa, jer to će se sve razgraditi. Recimo, na YouTube kanalu se vidi da ja često sadim i kada pomerim te svoje permamodele, vidi se da ja ubacujem, recimo, sadnice usred suncokreta koji se nije razgradio. I to odgovara biljkama, taj suncokret je jako dobra hrana za gljivice, ne trebate ništa da seckate. Treba samo da gornji sloj, kada pravite, evo sada kako je Fidanča pokazivao kako se pravi tunel, vi možete taj tunel da režete i makazama. Recimo kada posložite gornji sloj, recimo da na vrhu slama ili sitnije seno, uzmete samo napravite makazama 4 tunela. Makazama izražete, pomerite, napunite zemljom. Postoji jedna epizoda koja se zove Nadzemni podzemni permamodeli gde to pokazuje. To je najvažnija epizoda za program. Znači, makazom se izraže 5 do 7 cm dubine, napuni mešavinom zemlje, đubreta, komposta, možete samo pola zemlje i đubrivo i radite odmah sa njim. Odmah ubacite lukove. Zimski beli luk i recimo crni luk za mladu berbu. Ove sezone radimo crni luk zimi isključivo za mladu berbu zato što je procvetao prošle godine masovno. A crni luk od seme ili od... Ako imaš seme... Može seme od crni luk. Seme, ono što je iskvasilo. Evo ovo, seme. Ovo od prazi luk, ali od crni luk. Može, ama treba porano da se posadi. Treba da ti se ga rasad. Ja imam rasad tam, sad ti pokaže. Kao što se prazi luka, vi sada ulazite u program. Znate, mi imamo potpuno drugačiji program. Ne, meni je bilo pitanje za seme. Da li to može da bude ono iskvasilo seme što je kao cvet gore? Da li to može direktno da se savi? Da, može, ali ja generalno pričam da vi sada, svi vi koji ćete ući s projektom, ulazite u program. Dobit ćete kalendar radova za kontinent, vi pripadate kontinentu. Naš program se razlikuje od konvencionalnog programa jer mi kontinuirano sejemo i sadimo. Znači, mi sada ulazimo od početka decembra u setvu, Fidanča ima prazni luk. Kod Fidanča nisu uredne staze, ali nema veze, oprostit ćemo. Znam to, nisam imao vremena, znaš to. Dobro. Oprostite. Kod mene je pod konac svaka staza. Ali ti si 15 godina, ja sam 15